Kajing jet kinong mi khmat na kabenta ka KHEDC bat ka JHEDC lap long menta kasngi ka balak sedang naduk ka pra baje bat kan kut haki por sau baje ti hakani kasngi ngilai i ya kata kajing wan jongki pat ba ban tap ya laki jongki vote bakin jet ya kita kinong mi khmat jongki na kabenta ka autonomous district council hakani kasngi ngilai yo ban kran ni kat tu kan ni ki kertong haring kat bu ya ki kat tu kan ni ngut ki pat ba bangin thu halor kanika election gaban kabala long menta kasngi bat ya kajing nyau vote kan salong haka arp sau tadik kasngi ningkong jong mentau penai piang ding ye don saungut nakani kan 19 jia constituency tinyim shim sting yenu yenuru ni shim paro kidai ba openan ki bangi habini khun bangi le banya dan kajing le te nadu bastang hi na tristom ni kerman bangi ni tristom na kaliang joni kom ko parti DP bangi yo ke thong jong jing jong Jis kami jumut dekat dan behi of course baru cakap ni lah ya yang khantam sini sino mensong bang dan mentah kajing ya yang ini sino mensong kat bangila tengila ya room ni mana sih ya kinan ki yang ke bangila tu kinan ki yang bagi sabda beri apa bangirong dari abang yang room tengi yang bersusu ni kerana ni kamat kathang juga kongres ni kerana kamat kathang juga jong berkata kajing sokya kata ke imlang salak ni kan ngadan hi ta jingger man ngapet hani nong song kala compare hin dia kila khamduna hi tu kibri ke yang kai ru surok besu apisa ben babon hi tu pai ya sang mi tang ba banong makan du hi kata ka jing du tu kam du hi kadang dan hi tang mentang na nang wan rum ne skul du ni i sok ka bi habahar te smo khya phi banong mani i ba kilong gup tu kan kibri kan tiga pemerintahan dia keren bahaya ka artikelais Pak Jokowi dengan sudi banong ban penklanya ka artikelais Pak Jokowi nganong ban penklanya ka siksidil nak bentaka interest jung kibri jungi nak babusu kat tu kan ni kejimun naga artikelais Pak Jokowi saka amendment jung siksidil kata ketika main very important nang bagi bri jungi kinong safe and secure ala dap sabi ka bot jonga tegi kampung jonga bro sam snam plus sistem le extra ngala ai ka bahata ma konsensi ka jonga ada kadai ka development lada kadai hapo ka performance sang tai hapo yang dorbar Thawain district council ngila de sna ye ki an ngila de ai ki resolution ha ka ba kapan pausai ba hadis council ni don likely ki mau bersih mani ada ya ka khando ka siap ka reti ka dustur bar ka khai ka patay bar ka bakongsan nagta bro kalong ba nginlet ang tay nakabanta bangin kran bangin syuan bangin syu job ke MDC mat nang ta pada ngin mulai kecai ben re ngamartin hakan ikan tim ka namar ba akipai bahi bangi ya sumsnen berkaki pai pat paling sem buat skem baru daga bor jombles de joble ngin ga job kapten burom hakan ikan tim ta ana bin syakri wa bhanam tai ba jong mulai ba jabri hi beroi kibai ba ki kam start kam syapang kilai i tang kawe ka jing pen slow ka jonga lada kiwe ki jai pen rio ha kiwe pat ki jela ki bampat yo e ka sik schedule menta ki hapanya khun ting ki hapanya sya thangan hadu bandayap ban yo e ka sik schedule dekat notam mengipat bala yo ngimpat sutu kai kini lusnam ke jenguk misi juga ngalam persangkat bala ibor pengantre mam tabat kentiu song molai bat ban pet iki jinge reaction ya ka jabri ko jongi ya ka bangilai dan beta ban wara ki an per nata ka bakam ko sandu ke nata kon samlah ke jingkermen nata joki bat ka kalenti banyalam nata joki tah iki matiba larap pai ba ban ipin nga matong so thu kalong nang tagin pin job ya nong bikmot ubangi so thu that ban on ayu ken ban on kit ya ka ba ka shan jong ka re ka pa ka ba rat I mean ka ban page na mat ka ban train na ka biam ka bit jong ka Meghalaya janta tanamanta ka ri ka jai ben ri em ka em lang salah pe bala ban trai ki kan ki jam Uba lik babiang ken lik jingkular ki jong u and then ka ang ki kambule min hakineru kumulong e tahi lik ya ki kam ki jam nam ta khna samla te
let ya ka shnong hibro ko ken men fit bahai kumenta kini kena ba long gidang ni kena ba long lingkar guni fi ki ba mdan kam dan jam kila asu jing jeng ki along sutu em kim dan lenti sho la shnong lingkar ha ki kampan itu te kila asu sa nami ka tengah diam ta ken bat ka family Najid mentang ni beri man pej bahai karoi kepa entah ni. Kuno pak babem mo. Mang syar ho ikari dungi. Entah ni. Kuai quality ba bhai ken ba kena ba mentai kidan mentai lek lep lai ba upra bat ka bat kongresi ba kambon ki vote semua mak langsung ta kan ba kam ya kam ya te lada ki chop ki weni ki tur lu kastan ha dang kuai ba ken chop ki dia ba ken ma kin ket dia tak mo makin dia rap ni ki pai pai makin pek ini gajin dan kam yang ki dong ki pai ba kin pek baki le ban kendu eki makin ni le kendu eki makin le ban kan bat kiru long kin pek ada ka mesin mo ha ke kena makin lama rap lagi ki eki badok isu Ningkong ke ngapit ya ka portfolio jeng ki ken like mostly ki kam ki beklada ble and then kanno ki long approaching lada fidan ki issues ki problems kanno ki long approachable mo bakin ban panjing rap first of all and then kanno ke jing rap jong ki ro fiya and then apart from that leadership skills jong ki kanno ka scam in terms of politics as well and kibun like in that sense